Kur'an okuştan aldın. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden kovulgan şeytanın jamanlığından Allah saktagın degen söz. Auzu degen söz, saktanu degen söz. Panah degen söz alıngan. Panah dileymin deydi. Kırış adamda odunladı. Saktagın degen söz. Bu Kur'an-ı Kerim'de başında okuganda Auzu billahi mineşşeytanirracim de okuşuluk ballar bu sünnet. Düzce lohko sünnet ada olat. Anın kalgan tafsilleri var. Bunu ilmi tecvidin alımlardan okusalar bulat, kayırda okusa bulat, kanday şurada sünnet, mustahab büt bardığını ilmi tecvid ilminde bunu bayandaydı. Kıskası Kur'an-ı Kerim'de okuyatkanda, başında okuyatkanda Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ana bismillahirrahmanirrahim deşlik bu sünnet tarikası. Bunun manası Allah'ın rahmetinden kovulgan şeytandan beni sakta degen söz. Bunu taavvuz devam aytılınat, istiaza devam aytılınat. Taavvuz, istiaza bularning manisi barla bir. Oşol auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah meni saktagın degen söz. Egerde kim bilbese Arapçasını, Kırgızcada Allah özün sakta, Allah özün sakta dese bullara istiaza bola berет. Adam balasının bu dünyada iki düşmanı болады. Birinci düşman bizge közümüzde көрүнгөн düşman болады. Bunu düşman, zahiri düşman deydi. Görünüp durgan düşman болады. Bu adamlarının özünün düşmanı болады. Minel cinneti ve nas. Bu adamın dostu var, kafir dostu var. Al kafirlikka ündeydi, dinsizlikke ündeydi. Bu düşman. Je musulman dostu var, biroq dinsiz, munafık, je dinsiz, fasık, jaman jolga jür deydi. Jaman jolga başlaydı har daim seni. Mana ishti qilaylik, bundan qilaylik, bundan qilaylik, bunday qilaylik, bunday qilaylik deb har daim jamanlıkka ündep turadi. Bu senin görünüp durgan düşmanın. Görünüp durgan düşmandan balдар saktanish oңой эле. Anın jolu anaga itaat kılbaysın, aga moyun sunbaysın, anın çöylösünden alыс bolasın. Sen oşo menen bayagın jamandığından saktanasın. Erçip geçsen boldu, anda oşo menen koşo sen de günökör olasın. Uru bolsa uru bolasın, soyuk bolsa soyuk bolasın, cindi bolsa cindi bolasın. Al emi sen jok, bul haram, bul işin tуура эмес. Seni menen ben jurbeymin. Ben seni menen jurbeyim, senin jolun başka, benim jolum başka. Lakum dinukum valiya din dep ketip kalsan boldu kutulasın. Oşonduktan eң negizgi nerse bul balдар çöyrö. Çöyrön ele ondosoň sen jakşı bola beresin inşallah. Suhbat degen oşol. Suhbat degen ne? Jakşı adamdardын çöyrösündө жүрүшлүk. Jakşı adamdardын, Allah'dan korkkan adamdardın, muhlis insanlar menен çogуу жүрсөң, oşolordun jakşı sıfattары sana jugat. Mana uşul çöyrö degen nerse. Demek düşman, zahiri düşman, gözü görünüp duratkan düşmandan saktanıştın jolu, bu şariatımızda hem görsetken anın en jеңil jolu, jakşı jolu, sen anı erişibe, aga itaat kılba, aga baş iyibe. Sen anı jakşılıkka çakır, çakır albosan anda kaçıp ket. Alыс bol. Oşo menen sen gözü görünüp durgan düşmandan saktanasın. Ekinci düşman var balдар. Bu gözü görünbegen düşman. Bu ayabay jaman düşman. Bu şeytan. Bu şeytan uşunday nerse ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. Adamdardın jürögüne basbasa salat. Adamdardın jürögüne basbasa salat. Al körünbeyt, urayın desең tappaysın. Süleşeyin sen görböysün, kayakta ekeni bilbeysin. Uyda oturasın, meşitte oturasın, medresede oturasın. Oturgan jeriңде iштей берет al. Al seni menen çoğu, kayerde olsan çoğu bolup dagın, oşol jere sen menen işleşe berет al. Bu közü görünbegen düşman, eң jaman düşman bolat. Buna saktanış da kıyın, oңой nerse emes. Buna uşunday jaman düşmandan saktanıştın jolunu Allah subhanahu wa taala bizge uşul kalimada öğretken. Uşul söz menen öğretken. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Allah, oşo közü görünbegen jaman, senin rahmatinden kovulgan şeytandın jamandığından, azgırığından meni saktagın degen söz. Oşol söz ayttın, oşol zaman sen Allah'ın saktosunda olasın. Allah seni saktap koyat. Allah seni korgop koyat. Emi sen jamanlıkka barbaysın. Emi sen jamanlıkka barbaysın. Sebebi balдар şeytan menen ferişte ekөө күрөшөt. Ferişte jakşılıkka çakırat, şeytan jamanlıkka çakırat. Ekөө күрөшүp, şeytan жеңип алаткан болсо, oşol учурда ауzu billahi mineşşeytanirracim desең болду. Allah Teala seni saktap durup şeytan jamanlıktan seni ferişte jaka oğutatdagan jakşı işlerge tawfik beret, jakşı işleri kılганга мүмкүнчүлүк берет. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан бул калима балдар аябай керектүү калима, өтө чоң зикир. Бул нерсени Kur'an-ı Kerim'de dağın köp жерде Allah Teala bizge aytkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde, Peygamberimizin dualarından büt bardığı da
Auzu billah, auzu billah menен baştalat ballar. Köpçülük dualar uşu menен baştalat. Себеби бул өтө эң керектүү нерсе. Көзгө көрүнбөгөн шайтандан сактануунун бир эле жолуну Аллах Таалам өзү көрсөткөн. Ал мекен аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Yusuf aleyhisselam kıssası gelet Kur'an-ı Kerim'de bilesingler. Surat-ı Yusuf'ta inşallah da okuyuz. Züleyha ne kılat eyleyiz o şol vakitte. Ne kılat? Gündöge çakırat. Gündöge çakırat. Haytelek. Yusuf aleyhisselam çoğu maazallah. Kale maazallah. Maazallah auzu billah bir ile manada. Çünkü mü? Allah saktasın dedi. Allah beni korugun dedi. Allah beni saktagın degen söz. Oşo menen Allah subhanahu wa taala Yusuf aleyhisselam'dı oşol jamanlıktan saktadı. Andan sıtkары bir ulamalar har daim bir okuyany көп aytышат. Bu okuya Aflatun menen Musa aleyhisselam ortasındaki okuya. Aflatun dep balдар bular Sakarat, Aflatun, Aristoteles bular mantıktın, falsafanın imamdары. Çünkü en kıyındары bolgon oşol dünyadagi azыр okup atkан filosofiyanın başına turganlar uşular turат. Sakarat, Aflatun, Aristoteles bular uşul mantıkты ijat kılgan insanlar. Oşol Aflatun Musa aleyhisselam doğrunda olgan. Musa aleyhisselam menen jolугуп Aflatun суроо берет Musa aleyhisselamга. Aytçı Musa deydi. Mına asmandын bardыгı ja bolsa deydi. Dünyadagi adamlara kele turgan kıyınçılıklardın bardыгı janın oğu bolsa deydi. Anan oşol janı tartıp atıp adam Allah Taala bolsa deydi. Adam kantıp kutulat deydi. Kayakka kaçıp kutulasın, kantıp kutulasın degende Musa aleyhisselam aytat, anın jolu oşol jaga atkан adamdın aldıga barıp turup alış kerek deydi. Anın jolu, joğun öyle jaga atkан adamdın aldıga barsan zattın, boldu kutulasın deydi. Degende Aflatun aytat, bu surooga hiç kim жооп бере албайт, bir gana peygamber. Demek sen peygamber ekensin. Peygamberden başka jönököy adamdın bu akıl jetpeyt degen. Ulamalar aytat, demek şeytandan dagы saktanuudun bir эле жолу biz Allah'a kaytışыбыз керек. Ya Allah özün sakta, ya Allah özün sakta, özün koruga döydü Allah'a jalına verse, Allah subhanahu wa taala anday pendesini hiç kaçan şeytanga salıp berip koyboydu. Ne bilgenini kıl debeydi. Belki Allah Taala özü kutkarat, özü saktaydı. Oşonduktan auzu billahi mineşşeytanirracim degen söz ballar ayabay kerектүү nerse. Oşol учурда mesela hadislerde kelet bir adam jaman tuş görse, tuş görgönden keyin hiç kimge aytпасын deydi. Sol jagına dep 3 jol tüpürüp auzu billahi min şerri hadihi ru'ya desin oldu. Auzu billahi min şerri hadihi ru'ya. Ya Allah uşul jaman düştün jamandыгыдан meni sakta degen söz aytсын boldu. Az düştün jamandыгы gelbeydi. Sebebi ballar tuş 3 türlü bolot. Adam nafsdan bolot, Rahmandan bolot, şeytandan bolot. Nafsdan bolot degen nerse kündüzüm neni oylosoň oşonu түшүңдө көрөsүn. Kündüzüm neni oylosoň oşonu özüň körösүn. Oşonduktan keyde adam balası bir iş menен alek bolot, oşo tural tuş görө sebebi keçke şeyi ne oldu? Oşonun alek bolup жүрdü. Anan keçinde oşonu göröt. Bul nafsdan bolgon tuş bolot. Түшүнүңөрбү? Bir adam gelip bir şeyhten surayt eken go, maşhur okuya var go. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tuş görgöndün tarikasını ürgötüň dep. Kansem tuş görsem bolot dep. Bardыгı musulmandын tamannası arzusu bolot. Ana şeyh aytıptır, oňoy ele deptir. Balık je deptir. Ana balık jese bayar taza dese, alkım taza bolot eken dep sүйünüptür. Biroq balıkты tuzu koýurak koşup jegen deptir. Tuzu koýurak koşup balık jeyt eken. Anan tuş göret eken. Түшүндө suu dele göret eken. Başka hiç görmeydi eken. Ertesi gelip aytıptır, men tuş gördüm, peygamberimiz görmedim, suu dele gördüm dese, şeyh aytkan eken, senin jürögüңdө, senin deneňindegi talap suuga boldu. Ne yedin? Balıkты jedin, tuzlu jedin. Su sawatasın. Oşoň üçin sen meğil suudu görösün. Peygamberimiz oşondoy talap bolsa, anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di görösün degende. Bundan bilinet balдар, negizgi nerse adamdın nafsıdağı, nafsanın tuş, köpünçe adam özünün işine alek bolot. İşi menen alek bolgon, özünün oylangan oyundağı neseleri göröt, bul nafsani tuş dep aytılınat. Nafsından kelgen tuş dep aytılınat. Ekinci tuş Rahmandan bolot. Allah'ın taraftan bolgon jakşı tuşları bolot. Bul köpünçe erte menenki wagtda bolot. Fajr menen tahajjud ortasında wagtlarda bolot. Bul Allah'dan kelgen jakşı başarat bolot. Bushra. Ar-ru'yal bushra. Bular jakşı sүйүнчү, jakşı kabarlar bolot.
Mekke'de жүрөсүн, Madina'da жүрөsүn, жакшы адамдар менен жүрөсүн, жакшы нерсени көрдүң, Кур'ан окутасың, илим окутасың, илим жөнүндө жүрөсүн, даватта жүрөсүн, жакшы нерселерди көрдүң, бул Рахмандан болгон түш болот. Буга Аллага шүгүр деш керек. Үчүнчүсү шайтандан болгон түш болот балдар. Шайтандан болгон түш болот. Бул шайтан көбүнчө жаман түштөрдү көрсөтүп коркутат. Түшүп кетесиң дагы, коркуп кетесиң. Андай түштү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кимге айтпагыла деген. Аны айтпайсың, анын жолу түп деп сол жагыңа түпүрүп 3 жолу Аузу биллахи мин шарри хазиhi ру'ya дейсиң болду. Я Алла, ушул жаман түштүн жамандыгынан мени сактагын деген дейсиң. Түшүнүңөрбү? Демек, балдар бул дүйнөдө шайтан биз менен ушинтип күрөшөт. Ар дайым күрөшүп келе берет. Шайтандан сактана турган биздин куралыбыз бул эмне экен? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген сөз жумла. Биздин устаздардын бирөөсү айтат, машайыхтардын, устаздардын сөздөрү, шейх доктор Абдулхайл рахматулла алей, ошо киши айтат экен талабаларга көбүнчө. Адам баласынын да балдар 3 эле мезгили болот. Өткөн чак, учур чак, келер чак. 3 эле мезгил болот баарыбызда. Өткөн чак, мази, өтүп кеткен нерсеге истигфар тоба кылыш керек. Ал күнөөнү кайра эстебеш керек. Шайтан күнөө кылдырдыбы? Истигфар тоба кыл, Алла таалам кечирет. Эми эстебе. Экинчиси хал. Ушул халда 2 түрлүү болот. Халда жакшы нерсе болушу мүмкүн, жаман нерсе болушу мүмкүн. Жакшы нерсе болсо Аллага шүгүр кылыш керек. Аллага шүгүр, ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде жакшы болбой калса, ага сабыр кылыш керек. Сага жакпай турган нерсе болуп калса, сабыр кылыш керек. Үчүнчүсү мустакбал. Мустакбал деген келечек. Келечекке келгенде эми шайтан ушул жерде иштейт. Эртең эмне болот? Медреседен чыккандан кийин кантип жашайсың? Кантип акча табасың? Кантип үйлөнөсүң? Кантип бала чакаңды багасың? Эртең ооруп калсаң эмне болот? Өлүп калсаң эмне болот? Ишиң жүрбөй калса эмне болот? Банкрот болсоң эмне болот? Деген фикирлер келе берет. Адамга келе берет. Адам ушундай нерсе. Эмне кылсам экен деп келечегин ойлоно берет. Шайтан эми аны коркута берет. Коркута берет. Мына ушундай фикирлер келгенде, ал учурда дагы эмне дейбиз? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим болду. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейт, шайтан кетти. Сен кыжалат болбой, ошол ахвалыңды дурус кылып кете бересиң. Ахвалды сен турган учуруңда илми хал, ошол вакытты оңдоп кете бересиң. Келечекте жаман фикирлер келсе, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп кете бересиң. Алла таалам сага жолуң ачып кете берет. Себеби шайтан ушундай кылат. Сен окуй берсең, эртең кантип үйдөгүлөр ким багат? Аларды кантип карайсың? Катнагандан кантип багасың деген фикирлер баарына келе берет. Ошондуктан анда учур келгенде, фикир келгенде, аузу биллахи минаш шайтанир ражим десең, шайтан кетет. Халатыңды оңдойсуң, учур чагыңды, ана Алла таалам ал жагына жолуң ачып кете берет. Түшүнүңөрбү? Бул аябай керектүү нуска. Эң керектүү нуска, билип алгыла. Мази өткөн чакка эмне кылабыз? Истигфар тоба, аны эстебейбиз. Учур чак 2 түрлүү болот. Азыркы халыбыз жакшы болсо шүгүр кылабыз. Кыйынчылык болсо сабыр кылабыз. Келечекке бир үмүт кылып алсаң, шайтан келип сага тоскоолдук кылып, жаман ойлор салса, аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейсиң. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейсиң, болду, кутуласың. Шайтандан балдар кутулуунун жолу ушул, башка жолу жок. Буну шейх Хакимул Умма Мужаддидул Милла Ашраф Али Танави рахматулла алей шайтандын азгырыктарынан ажайып мисал берет. Ал киши айтат, шайтандын азгырыктары дейт, баягы зым бар го, токтун зымы, светтин зымы. Ошо тогу бар зым сыяктуу дейт. Бирок баягы тогу бар зым, анын үстүндө эмеси жок. Жаап койгон пластиги жок. Аны дейт, жолдон алып коеюн десең деле ток урат. Түртүп коеюн десең деле урат. Жакындасаң да урат. Себеби ал ток бар. Ал түшүнбөгөн нерсе. Сен нарага жылдырайын десең деле ток урду сени. Ошон үчүн шайтан васваса кылганда шайтан менен күрөшпө дейт. Шайтан менен күрөшсөң, сени шайтан жеңет. Экинчи хилап келет, үчүнчүсүн алып келет. Анан шайтан менен алыс болоюн деп, алып ой жоготоюн деп шайтан түртөм десең, түрсөң деле шайтан баягы ток ургандай сени уруп кетет бир жагынан. Ошондуктан шайтан менен күрөшүүнүн жолу балдар бир эле жолу бизге Кур'ан хадисте үйрөткөн. Ал некен? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейсиң, болду, Аллах субхана ва таала сени шайтандын шаарынан, жамандыгынан өзү сактайт.
Башка жол менен аны мен дават кыламын, башка жол менен жеңип аламын, мен кыйынмын деген адамдар адашат. Шайтан көптөгөн менмин деген алымдарды, кыйындардын бүт баарын адаштырып койгон кээ бир учурларда. Ошондуктан шайтанды эч ким жеңе албайт балдар, хайта аны азгырып коюшу мүмкүн. Шайтандан сактануунун жолу, эң жакшы мусаллам жолу эмне экен? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим дейсин балдар. Бул балдар аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген сөз хадистерде аябай көп келет. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таратканага киргенде бисмилла аузу биллахи минел хубуси вал хабаис. Бисмилла аузу биллахи минел хубуси вал хабаис. Аллахтын аты менен, я Аллах, ушул жердеги жаман шайтан, жиндердин, эркегинен, ыргачысынан, жамандыгынан мени сактагын деген сөз. Демек, ошондой ифлас, палит жерлерде шайтан болот. Андан сактануудун жолу дагы экен? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим дейсин. Ошондой эле хадистерде келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар күнү эртең таң атканда дуа кылат. Asbahna asbahal mulku lillah amsayna mulku lillah. Ошол дуасында Аллахумма инни ас'алука хайра хадал yawm wa fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ушул күндүн жакшылыгын, берекетин, нуруну, хидаятын сенен сураймын дейт. Ошол эле дуанын аягында аузу биллахи мин шарри хадил yawm wa шарри ма ба'даху. Ya Allah, ушул күндүн ушул түндүн жамандыгынан, андан кийинки келген жамандыктардан Алла мени сактагын деген. Демек, балдар күн менен түн бул 12 сааттан бөлүнөт. Ошо 12 саат ичинде жакшылык да болушу мүмкүн, жамандык да болушу мүмкүн. Жакшылык болсо шүгүр кылабыз, жамандык болсо баягы эле сөз аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп эле койсок, Аллах субханаху ва таала ошол жамандыктан сактайт. Бир жерге барып түштүң, кондуң, ошол жерден пайгамбарыбыздын дуасы бар. Аллах таала пайгамбар айтат: "Аллахумма инни аузу бика мин шарри хадихил арз ва ма ядуббу алейха." Ya Allah, ушул жердин ичинде жүргөн жамандыктардан мени сактагын деди. Сен бир жерге бардың, бир жерге барып кирдиң, көчтүң, ошол жерде чаян, жылан, жамандыктар болушу мүмкүн. Алардан да сактануудун жолу эмне экен? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Демек, аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген сөз балдар жөнөкөй сөз эмес. Буну канчалык көп айтсаң, ошончолук жакшы. Канчалык көп айтсаң, ошончолук сен Аллахтын досу болосуң. Аллага жакындайсың. Аллах таалам сени шайтанга, жинге, жамандыктарга таштап койбойт. Анан бүгүнкү күндө баягы оруп калдым, кырсыктык болуп калды, кара дуба болду дегендер толтура, сыйкыр болду дегендер. Бүт бардыгы балдар ушу калиманы айтпагандыктан болот. Калиманы айтып жүрсөң, сен бирөөгө дем салдырган кажети жок. Молдого бар, буга бар, жин кубарга бар, анан мени дем салып койсун, анан жиним чыгарсын, сыйкыр болуп каптын, көз тийиптир, кара дуба болуптур деген бүт бардыгынын илажы, анын дабасы некен? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Ошону вагында айтып жүр, дааратканага киргенде, жүргөндө, отурганда, турганда сен айта бер, Аллах субханаху ва таала эмне кылат? Ошонун жамандыгынан сактайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирдеке сатып алган учурда дагы, бирдекеге минген учурларда дагы ушуну айткан. Аллахумма инни аузу бика мин шарри ма саната фиха, мин шарриха ва мин шарри ма жабалтаха алейха. Хадисте келет. Я Аллах бунун жакшылыгын насип кылган, жамандыгынан, ошонун ичиндеги жамандыктардан мени сактагын деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям анак тилеген. Ошондуктан аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген сөз балдар бул Куранды башынан эле окулбайт. Биздин хаятыбызда, жашообузда ар дайым эң керек боло турган зикир, эң керек боло турган тасбих бул. Буну таштабастан ар дайым айтып жүргүлө. Хатта бул аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген сөз адамдын ачуусу келсе ага дагы шифа болот. Бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын астында бир сахаба ачуусу келет. Аябай ачуусу келип, жүзү кыздарып, аягда батпай калат. Өзү батпай ачуусу келип калганда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен бир калима билемин" дейт. Ушу калиманы айтса, буну ачуусу таркайт деген. Ал калима кайсы дегенде аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим деген айтсаң, ачууң таркап кетет. Себеби балдар, бул ачуунун келгени дагы шайтандан болот. Шайтан адамдын ачуусун келтирет. Шайтандан сактануунун жолу эмне экен? Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим дедиң, ошо шайтан кетет. Андан сырткары дагы баягында ачуусу келгенде шариятыбыз айтат, ачуусу келсе музак суу ичкиле дейт. Себеби шайтан оттон жаралган сени от кылып күйгүзөт. Суу ич дейт. Отурсаң туруп ал дейт, же жатып ал дейт. Ошон жакшы тават алып 2 рекет намаз оку. Анан аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп кой, ачууң таркап кетет. Себеби ачуу менен бирдеке иш кылсаң, анын акыбети акыры кайрылуу болбойт.
Adam açuu tarqagandan keyin, akıllı kelgenden keyin, andan keyin bir çeşim çıkarış gerek, andan keyin iş kılış gerek. Açuudun eştige kılbaş gerek. Sebebi açuudun bardığı neden bolat? Şeytandan bolat. Açuusu gelip talak berdi. Bugün gündem ne bolat? Açuusu gelip talak berdi, erdi kadın uruşup ajırashıp ketedi. Keyin ökünöt biçara. Şeytan ketdi, emi erdi kadın oturup alıp ökünüp atat. Biroq talak düşüp kalgan. Şonun üçün açuusu kelген учурда hiç kaçan adam balası bir çeşim kabul albaş gerek, jaman söz aytbaş gerek. Açuun keldi, auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billahi mineşşeytanirracim dep koy. Allah subhanahu wa taala oşol auzu billahi mineşşeytanirracim degen bereketi menen ne kılat seni oşol açuudan, şeytandын jamandygydan seni kutkarat. Demek auzu billahi mineşşeytanirracim bir gana Kur'an'da okuyduğun el emes, başında ar daim okuyup жүргөн söz balдар. Bunu ar daim okup жүрgüle. Andan sırtkarı Kur'an-ı Kerim'in aslında okuştuğunun sebebini İmam Razi rahmetullahi aleyh Tafsir-i Kadir'de bayandaydı. Adam balası Kur'an okuş için balda taza oluş gerek. Taza adam gana Kur'an okuyalat. Junup adam bolsa, juunbagan adam bolsa, usul kılbasa Kur'an okuy albayt. Bilesin ele, junup adamga okuganga bolbayt. La yamassuhu illal mutahharun. Bu Allah'ın kitabı, anın şartı sen taza oluşun gerek. Eğer de taratın yok bolsa, karmay albaysın Kur'an'da. Taratsız kalmakanga olbayt. Uşunda ilk kitap bol. Biz taza kiyim kiyip gelebiz, usul kılabız, tarat alıp Kur'an okuyubuz. Biroq oşol учурда biz balдар özü tazalayбыз, tarata başka bolup. Biroq adamdын közü, adamdын tili, adamdын жүрөгü tazalanbayt. Oşol auzu billahi mineşşeytanirracim degenden keyin Allah subhanahu wa taala senin tilingni de tazalayt. Biz keçke til menen gıybat kılabız, biröz uçaktayбыз, biröydü jamandayбыз, sögөбүz, jaman sözler aytabыз. Bizim tilimiz Allah'ın kitabını okuganga ne bolbay kalat. Oşol tilingdi, жүрөгүңдү тазалаш үчүн, шайтандын жамандыктардан, заharlardan сакташ үчүн, тазалаш үчүн menin başında, Kur'an'ın başında auzu billahi mineşşeytanirracim deybiz. Oşol kelimenin bereketi menen Allah subhanahu wa taala bizim denebizde taza oldu. Oşonda öyle bizim tilimizi dagın, bizim жүрөгүбүzdү dagın tazalayt. Emi sen taza adam bolosун inşallah. Emi Kur'an okusan, emi oşo okugan Kur'an'ın paydalı bolat. Emi Kur'an'ın berekeli bolat. Emi Kur'an sana jugat. Kur'an'ın halalı görünöt sana, haramı da görünöt. Oşonun negizinde sen Kur'an'dın ahli olosун. Oşonun üçün ulamalar aytat, Kur'an-ı Kerim'de okuştan aldın, auzubillahi okup koyuşluk sünnet deyt. Anı menen sen oşoga dayardık kılasın, oşoga özün tazalap alıp barasın. Anı Allah subhanahu wa taala an sizlerle ibadat kılganda şeytan kelet. Oşol şeytan kelip vasvasa kılat, oşol şeytandın vasvasasından saktala turgan çoğun nerse bu Kur'an ilmine auzubillahi degen kelima uşunu okugandan keyin Allah taala bizi barыбызды oşol jamandan saktayt. Saktagandan keyin Kur'an okusan Kur'an'ın berekeli bolat deydi. Kıskaça bu ayabay uzun tema, kıskaça uşul balдар negizinen bu auzubillahi degen zikirdi ar daim aytıp жүрgüler. Medresede dagın, medreseden çıkkandan keyin dagın, jaşooңорду dagın ar daim aytıp okup жүрсөңөр, inşallah ar daim bizim көздө көрүnbөгөн, bizim çoğ düşmanımız bolgon şeytandan Allah Taala'nın barыбыз saktayt. Allah Taala'nın barыбыз saktagan bolsun. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke.